Usenkingeni owesifazane wase-South Africa owahamba nesoka lakhe laseMalawi mhla kuxoshwa abantu bokufika. Lona wesifazane embukeli wayezwakala ey'nkundleni zokuxhumana egxeka amadoda ase-South Africa ethi awondli iy'ngane. Ngoba wayethi isoka lakhe liyahamba la e-South Africa liMalawi, wathi yena uzohamba nalo. Mbukeli lo wesifazane wayezwakala kanje egxeka amadoda ase-South Africa. Uthando ngale abantu baseNingizimu Afrika banjani? Ngizomlandela zizinja abafana balapha zizinja mina umntamdala ngifake iplastic iskipa ngisikhulula iskipa esiqokileyo ingane ngiye eklinikhi ithi khwasha iplastic utshela ngomfana la base sikhethe labafana bangaphandle kuphinqa uthi hayi ifutha nalo uyifu intombazana la uthi naye nomfana ngaphandle kumele uhambe naye ngizohamba naye umuntu wami that is why ngilala naye phandle ngoba vele mase gqina ukuhamba ngizohamba ngimlandela kodwa uthando leqiniso sesizwe ngizokwenza njani. Emva kokuthi lo sisi ahambe nesoka lakhe baye eMalawi, ube setrend ey'nkundleni zokuxhumana esecela ama-donation okubuya la eMzansi. Lokho kuchaza ukuthi impilo ngale seziyamkhalela manje, usefuna ukubuya ngapha eMzansi. Nama-post ey'nkundleni zokuxhumana abika ukuthi, "Sizani please, usisi othandana nowaseMalawi osesithombeni wakhetha ukuthi ahambe nesinqandamathe sakhe saseMalawi ngesikhathi somnqamulajuqu i-March and March. Kuthiwa ucela i-donation kubantu bakuleli iNingizimu Afrika. Impela usefuna ukubuya eMzansi, ukhala nangenkemane ukuthi ibhukile. Noqhumbatsha akasabazi kanye neshwama ebabayo nekodo. Uthi ubulawa ubhontshisi everyday." Ukuphawula kwabantu mayelana nalolu daba kuyalandela. Okwakho mbukeli besacela ukuthi nje usize ulike ivideo, usubscribe kule channel. Ukusubscribe kwakho kusiza i-channel ukuthi ikhule. Mbukeli zibukele nansi ivideo. Hayibo wajika andile. Ngoku wayithetha kangaka esithi yena uzohamba eSouth Africa, uzohamba nomuntu wakhe ahamba eMalawi. Kutheni ngokutshintshe ntoni? What changed in Malawi? Because befuna uba seMalawi. Usesi wasekoloni lo bekalwela indodza yakhe lapha eKZN lesikhathi baxosha abantu baseMalawi, wasonzela naye wathi no, angeke ngixoshe abantu baseMalawi ngoba la kune boyfriends yami perhaps waolela i-boyfriends yakhe. Lo sesi lo athi no, le ndodza lena engithola nginabantwana laba yi3 bema South Africans bangishile labafana bala eSouth Africa, yena wangiphatha kahle, kungani ngifuna kumxosha, nami ngiyalala la. Walala nabo laba bebakhempe khona, wathi no, nakabe niyamxosha shokuthi ngixosha mina, nami ngiyahamba naye eMalawi. Nangempela ugcine ahambile waye eMalawi, wakhuluma washo ukuthi no, bafana bala eSouth Africa ba bulldogs, yizinja abakhona ukuphatha umuntu kahle. Nani ma South Africans nizinja nima bulldogs, anikwazi ukuphatha abantu kahle. Thatha ikaka kalokho ngoba wasekoloni akhuluma ngesixhosa perhaps. Namuhla uyakhala khona le event eMalawi, uthi lo mfana waseMalawi somjikele naye ngathi so bulldogs, uthathe lo mkhuba la eSouth Africa, uthi ucela ukuthi nimdonatele akhona ukuthi abuye ade khona la eMzansi, ade khona ukuphila nani. So ubonile ukuthi kahle akusini ama bulldogs, ngilaba ama bulldogs. Ukhuluma nawe nje uyakhala, ukhona le eMalawi uhleli naye le boyfriends yakhe khona lapha eMalawi, uthi yena akasaphatheki kahle, akasanakuthula emoyeni. So ukhumbule la yini ama boyfriends anganeno perhaps. Uthi ucela donation. Bafana bakithi angithanga abantu besifazane ngoba bonke abami bafana bakithi ngiyabathanda, ngibathanda ukuba bafana bakithi. Bafowethu lo sisi lo bafana bakithi ngalesikhathi kuthiwa bahambe, wathi yena uhamba nendoda yakhe bayalenga kubo indoda yakhe yokufika, umuntu wokufika bahamba bafana bakithi. Wathi yena njengoba kuthiwa bahambe naye uhamba nayo, akanankinga nje ophila la bephila khona, uzodla bakudlayo. Bafana bakithi kuthiwa ke manje useshilo wathi hayi no, ucela ukubuyiswa manje simasambi kahle ngale ukudla kukho, bayahlupheka bafana bakithi. Ucela ama-donation njengamanje bafana bakithi. Uthando usebuye wabasobha, uthando usebonile uthando bafana into ayingekho bafana bakithi. Seyimjikela indoda yakhe lapha, semkhombisa ama-flames ukuthi ayikhona phela sesingale manje kulamazwe ngaphandle, manje umuntu uyadliwa la mangeba ngekho ukudla. So manje bafana bakithi ucela ke ukuthi nimfayele imali, usefuna ukubuya manje bafana bakithi. Nibheka bafana bakithi la kuthiwa khona donate khona, donate khona bafana bakithi. Abuye bafana bakithi umuntu waseMzansi bafethu asilutho ngaphandle abantu besifazane bafana bakithi imbokodo. Uyabona lento kalosisi owahamba, ngiyacabanga ukuthi waye eMalawi lo owakhulumayo mhla kuba namamashi kukhishwa abantu bokufika uma basebesenkanjeni, wathi uzohlala nayo babo ingane zakhe. Wathi abantu base-South Africa banonya, amadoda ase-South Africa anonya awondli.
okunye ke kuyiliqiniso uma ubuka le trend ekhona. Kodwa ke engifuna ukubalula la njengoba esebuzwakalise ukungahlali kahle isimo senhlalo singekho sihle lapha sekhona secela ukubuya. Kungicabangise izimo eziyenzeka abantu besifazane banayo indlela yokudidiseka isikakhulukazi mabesothandweni bagcina sebedelela imindeni bahambe kabi emndenini noma kuthiwa ke kukhona kwenzayo owesilisa kodwa kungabi phela isilinganiso lesisuke silindelekile ngokwendlela nje yokwenza ngithina njengabantu bakwaZulu bese bethi-ke abantu cha akumiwe phela ungabe usuhamba uyogana izinto ezingaphelelisiwe. Owesifazane-ke abe nenkani adelele abone ngathi abantu bakubo bamoshela izinto ahambe kuxatshenwe ekhaya ahambe ayoziganisa lapho aziganisa khona. Kuwumsebenzi wethu-ke njengabantu abasuke besele ekhaya kumqinisekisa lo wesifazane ukuthi hey uyazi noma uhambe kabi uhambe kuxatshenwe kodwa wazi ukuthi ikhaya leli mhla ufuna ukubuya singasho ukuthi sikufisela ukuphi lapho uyakhona kodwa ungathuli ngisho usuhlukumezeka lapho uyakhona ngenxa yokuthi wahanja kuxatshene la ekhaya ngoba kuyenzeka ukuthi uma uxabene nabantu bakini umuntu lo othandana naye akuhlukumeze ngokukhululeka ngoba uyazi ukuthi vela ukhala kumuntu akwazi ukubuyela ekhaya uyokhala ukuthi lo muntu uyangihlukumeza. Manje ke kuwumsebenzi wethu thina abasela ukuthi sikuqinisekise noma uhambe kabi ukuthi uyazi lapha njalo kusekhaya uma kuthiwa kukhona okungahambi kahle ubuye nje ekhaya thina siyokwamukela noma sixabene kodwa asifuni uhlukunyezwe noma uhambe sexabene asithandi uhlukunyezwe. Ngakho ke uma uzwa ngathi uyahlukumezeka sikhona siyokuvikela kulokho ukuthi sihambe sixabene isijeziso salokho asisho ukuthi hlukunyezwe. Kufuneka nje sikwazi ukubaqinisekisa ngoba abantu besifazane baze befe behlukunyezwa ngenxa yokuthi abakwazi ukubuyela ekhaya bayokhala ngoba banento yokuthi bahambe kabi. Nalabo basekhaya vele nabo uthola ukuthi abakhulile banento yokuthi siyobona msana ukuyenza leyo nto zizofa ingane. Nalona-ke wesifazane siyafisa ukuthi akwazi ukuthi kuhleleke kahle indlela yokuthi abuye aze ekhaya. Sanibona nonke South Africa nazi nabephuthuma eshisa bhe evutha amalanga mbafuthi kuthiwa ngane zakwethu usisi owekade ethi abafana bala South Africa bamzalisa bangamnaka bayizinja wahamba neshangana laseMalawi wathi abantu baseMalawi banempatho kuthiwa njengamanje bafethu uyakhala usisi uthi uhlukumezekile eMalawi uthi leli shangana ahamba nalo kuthiwa hayi liyamhlukumeza ngale selifike lathola intombi manje ufuna ukubuya manje imali yokubuya kana uthi uyacela abafethu umuntu naye lokhana nako bafethu ePortals Vivanesi simenzele i-donation bafowethu khona ezokwazi ukubuya ngane zakwethu ezengala eSouth Africa. Siyacela ngane zakwethu okonwe ngomlomo bafowethu kulungiswa ngawo umlomo. Siyacela ngane zakwethu ukuthi sikwazi ukuthi simphosele bafowethu khona ezobuya usisi bafowethu ezengala eSouth Africa bafowethu kuthiwa nje eMalawi bafowethu kuthi umfana usemxoshile kubo kuthiwa bafowethu siyacela ngane zakwethu wahamba nezingane lo sisi lona bafowethu siyacela bafowethu siphose izivivanweni yamahloni kimi.